One out do to us Friday is not in a deep wow. A baby 1 year next 1 year. One in it contompo esi one day baby a guabra when nimpokra enda. It's as a Friday HD at Trone Tekrema, a dear dance crumu. And a pebjis will be a hoye. Media Quesinsia, a semi cabre and aswing. And I'm not sure could be a say a far relief de Emma yen ma kwa him. Esa Akosombo dama and penfo a bie atumunti. And now voter revolt 13 pen 4 years and 4 shame with the betu yet mu say. And now ye kaso muntimin that patia spillage no to be cha. And no mind kwabra sante any deputy CEO de ma viare edi ko so ka kire say ensubrant ma sase e set to e wo soro honum sania de aba anafo and na deputy VRA papa so ma ote ase say si e kase bie dam na kasemu pa atumu ya the whole of Tema will be wiped off. Eba be ka enkrampo yet Asem Kession says a voter river authority in pen 4 are thrown between say ye be dam no atum near ya save dam no na say amanfo japade ana say ye mie na madam na say there's only one hope and one expectation say ensu anobe brase na ento gidigidi biem na ensu se na ahase eba fam kakra and that's what is so catch us say as of no na aba fam best about 0.04% esa akofom e penfo so mu say hwere say ene dai e besa aba fam ebiem me chest pillage no ensu da so tata kronim amanfo guso ejeboa eno me kan se mi chona me kan amanfo se bia agro na yedi me say sani ye chanie ma torechem ebremu no yamia 2 months down the line amanfo be saba say e kom de omo the way ye chanie ma no from enura no payam no kan ye ebesi sabra no agina yes, ye frɛ bi Germany se manka de amfa ncheme amanfo atimpotem o se niema ye che no won sankan bi empanfo from wo mo ba so majo mo de ekɔwie choma ntimi aba no mo nyina so mo sa akɔbo camp biem enom tira no kan ese de wu aye che niema no nad mo chebi MPs chebi ahemfo chebi enti ye ni one centralized pointer eche niema no se me ka cho se eno bi kura kan ya man ko wi so se afedie metimi ni 4 times in a day and say eh menua amene wadi ni ye awon ye hia bremu ye na trench mi akra to ye kra no fedi 2 times credit you and now do 4 times ozo obo say 1 week into no ani aba eri aba edidi sa but se Bible kra ka che say yanko aboanta tia nchen kosua na akwanya eti yentimi ntrase ne yanka nkire ho se asoman asemu abai ye nyina ye te centralized team a ho na niema ni nyina ekọ na se bi ye nya hwehwe ne mu ni amanyosem no enso na ka hosa na hunu TV so enyante yo enso na tata kronim no enyante ye e di business ankasa pass revive no enya na asem amanfo fudi asai wona bi enyuma asai wona si adan ahono ko eti for some business pa be gina na so no ye keka ko bese afi baako eni e kire ya ye nya ye ni fu na no ye hwe ni ye
yenya ye fu and then no yen hwe ne ye. And I think it's time to say enough is enough. NDC as a political party, enough is enough. Collaborate with NADMO. Honorable Samokuye to Ablakwa. Honorable Woyomi. Any other MP, sir, mo constituency affected. Enough is enough. Money NADMO collaborate. Na mo nche mani ye. Ni enya say ye the NDC for ye fear the man NADMO nkwache. Na ko bi so sorry yes ye kwa ye de kwa ahemfo nom enye obia na ne sabeka. Amanfo be sa babonte be so akira ban say wonni di ye. Se bi ne enya ne fu ye aye die ye nwe hu biem. Eno me ka cho me say yen suma mpanifo mo mfiri biaye asa atwentwes no monko apiate enko bi so mpanifo enne ne ombedi ayeden ne ombedi ayeden ba me si apiate drume bi na amanfo de pure water in the dware because na busho and baby keka kona no twade bi Organia Times ene de afisi enya tie bedi ni saa NDC di beba NADMO di beba VR di beba other corporate entities beba it will be ye nim say and omom kwa hoyeyem no me kwa na sha ka the same thing ma NADMO nkoma ni bibi ma NDC perform so kosom kwa cha de krone bo ka cho so onya bi no agi mienu hyedem Akosombo down spillage victims cry for more help Musumi ba kokra mai. Musumi ba kokra mai. Almost 4 weeks after the Akosombo down spillage, some affected victims are still struggling to access basic amenities at the places to which they have been relocated. Medical culture se me nyina fidie kese se so. Fidie twa wiase afa na nyina ho hia. Na me momi system nka asem. NADMO Director General. I think it's time so be call NDC MPs all no naso. Na mo no mo nyina akasa mo ne ahemfo. Na mo ntitim kitum na ye nyina ye nyintum say ye announcement say ahanom ne ye de emwo ne ye be bu amafo akwa onyeyem no ekọ. Ye timi nye distribution ye. Sebe ye ma wo ye betumi ateke, ye ma wo mi ateke, ne ye beka che no wo mo nya bi de bi so akwa komo mo. Ye nim say yes. Okwa mepe en potamu a amanfo a ay affected no eye more chembia omomo yeji but the first amanfo wo mepe affect no eye more chen yeji ni chese se bi ye to mu so jeje mu it show be akama because me say ma ho mesa mo so me santem wo so mu kuro ya be se be so achira ban say omo e kom sa de omo and no money you do 4 times a day no mamu bosomi so be so be ban say e come sa de omo in about 1 month banima be ne nkokrom wonom because nature na akwakoye basa nature akwakoye basa obi echebi when the menya no so de akoma na mindful say be ya ahemfo so say asem to ne kromafo no on so baaye da bi nya motere yen kan ya humom yen kan ya ho embum NADMO pani I'm expecting say ube lady sadi we fe ona so ma kuje to ablakwa wona bo yo nyumi ene mperifo do aka omo nkrofo bo asasem na mo nyina mo ntena se mo ntena se na mo nka mo se buamu ade baako na mo nka kire mo se efri na ekode ene manim dwadre bia babia no aha na wo se kọ eba ya register ya twene ma dodo de ato no ne ehuru ne ma ya wo ede boa ya manfo ena aban epa dwumade be wontuma se amanfo nso ete sa potamo nso no yo ba kwa yeyem emfre before epa wontuma me ma na ban 311 311 network bia unimobi ewo bia ya ye bia Akosombo dam
enya sunsuaso on so a ka chen so on so frɛ na mpanifo mre ne moa. And I believe that this is the way to go. National Emergency Contact Center omo number no 311 a free enede eko obetimi afrɛ mpanifo no mo moa. Ka ba bia wo sha atɔlechem no ebe ka wo. Because as we speak, omo say you obi no motimi capture no. We are talking about 30,000 people. Yes, ebu be say ye car, be say 8,000 people timi nya baby kwa mo matimi atena o. Dia kanin number bari sa. It's a National Emergency Contact Center no honom 311 network bi am se frɛ na mpɛnifo wow. Nakopo ya no watch na beto aso na asɛm mi so boboba. Honorable Samuel Abujinapo. Asɛm bi boboba. Obi nka nkyerɛ ne mame. Honorable Samuel Abujinapo, Minister for Lands and Natural Resources. Asɛm bi boboba. And sena ekeka kono se ewiemu saa ebeye nim guase de amaye papa asem yanka se medical grad gina aka chem se galamsey fight de nyai sikase ne yese no medical aka dada sikase ne yese emfa so bia ma so medical aka mekoso aka da bia and ba ku bi ese but this week betu bia Honorable Samuel Abujinapo ba bi obi am so mo kan kire no and awrewo and it's so sad. Say asoman ya trase amna babedu sa medical ka me say galamsey fight no President Anado dan kwakufa ne nkrofo e be pesika ye fight ehwe and this week match the wade bia ekoso na wo akasa so beje to misma ya adwen say ye fight ehwe sikadie ena nipa edidi wo galamsey fight no sikadie. Honorable Samuel Abujinapo. It's so sad. It's so sad. Oh, you're a young, fine man. And I'm here to see when you're sad. So, once now you're home, answer dear. Baby, some questions. I can't say, you're showing your miss Renipa. You bet can Asem. Yes, Renipo. Yes, Sam. Yes, your miss Renipa. Yes, strong yamini me strong nipa. Ye be can you be questions? Honorable Samuel Abujinapo, ye be questions. Where is it? And wait. Ye be saw. What's that? This week ye be saw. Eh ya. See ya wo sa. Kakra nipa bedinti. Ye muni nyina nwum. Na nse preko. Oman kwa brasa antina pamfo e kra no de pense mu e to aso ba mamfa ncha kasem koma Kobe Stone. Rice papa ba ko ewo Medina SDA down no. Ya me chia no pen so agebre na wo hwa asem nika o mfa ni akrokra. Ya me nhyira no onyo kese. Kopem so be kese pa. Ya me ado o pa ye be se dia hya asemi edika.